Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te sipai vek kule January ni sompali sang ni somni parukania tu tharang sang kan ngai thanga Trumpan Greenland la ka tum chung changa Democrat le Republican tang kop te chuan hei hi tha an tilova dodal an tum ta ani tin tuna hian US ral thuam anin do thlawhna te chu Middle East lampanin an che chuak mu anita a tuna Iran din mun le Trumpan Iran sarkar avaudan te kan hreveka USian Iran hi sipai chakna manga bei atum nia ngaina alian to hleni abultran nan Pakistan le India inkar boruak kalmek chungchang kan ngai thanga Indian Army Chief General Upendra Dwivedi chuan tholeni khan thuthar la khom tu te ma Pakistan chu anron te thunun turin ahril ti asoya he thu chu a hi kar ni kalta chunga Jammu le Kashmir JNK biala Pakistan drone mu ani fo nuwa soyania Pakistanin engwanga drone mange ani General Dwivedi Saidan chuan January ni sompanga Army Day le January ni somni le paruk Republic Day anai hian Pakistan hian India in chat aron la le angem ti thlawhna nei thina chu wangin India lam chat lakdan thi thainan drone te hi anron tirani anni chuan heng drone te hi inveng tura thi thai defensive drone angin an soi thungani India rama platform rin tla cricket sa kan lo ma che tangia zaman potel vena ni in cricket sa HD quality in match zong zong a thlonin en la cricket match ha lo man ro pui tak tak dong ro jili in fiam na hian deposit mas saberi siamin cheng sang khat maximum bonus sidonga cricket sa account siam la voina hian a thlona voiza le som spin na imuang balance da bel hi UPI le bank transfer idu ithang theya aranga himbok tuna hian cricket season la kartin iPhone 17 Pro Max dong thei turin hun tha hon me kani ni tin cricket sa hian lutla jili a thlona spin theina zani pangai muang ngak lovin komena kanda hi metla voin hian cricket chu tranvero le Indian Army Chief chuan India in rocket le missile force in kop adin vat atul thua soiboka China le Pakistan te chuan hetiang force anlo nei to a India in anei ve vat hian achakna combat effectiveness ati sang donani ati he force thara hian pinaka rocket kilometer za som ni atanga zali thlengkap thei prale missile le BrahMos supersonic cruise missile te man ani ang General Dwivedi hian tun hnaya Pakistan nen anin be na chungchang po atar langa April ni som ni pani sang ni som ni panga a Pahelgama firfiak be na wanga mi som ni parukan thi nu khan India chuan Pakistan ram chung thuk taka precision strike alo nei to a he operation hian sarkar thupek ani chuan India in na takin achang le the ani ti ati chiang le atia operation Mahadev po soilangin Pahelgama mi thana in nam noi firfiak pathum te chu July sang ni som ni panga khan he operation manghian tha anlo ni bokani Army Chief chuan JNK a firfiak beina aniam tial ti atar langa kumsang ni som ni panga chung khan firfiak som thum pakhat than nia hemi jinga za somruk panga hi Pakistan khwale tuyan ni tual chung mi te firfiaka an luna atlem hle a kumsang ni som ni panga chung khan mi pahni chia an lu bel firfiak beina atlem tial tiala khwal jinero antam tial thung tia soyani Army Chief chuan thole ni khan India DGMO Director General of Military Operation chuan Pakistan DGMO abiak thule drone manga in beina hi India in apom ngai lo thuwa thila hetianga thlengfo ani chuan India hian operation sindur hi alakal puiren ti na vau khanani Pakistan in firfiak telu na tur mun ruak gap a omem ti anzona wangin drone an mang niarin lel ania ma se General Dwivedi chuan gap engma a omlo tin asoi chiang hle India Army hi mason na thar transformation ko akal meka ral thuam thar le thiam na thar drone AI manga ramven himna hi ti chak athupui berri ani US Senator te chuan President Donald Trump an NATO member ram territory abik takin Denmark noyama ni in rel bol na nei Greenland lak tumna dan nan bil tharan thelu ta
toleni khan bipartisan anti party pani tang rual chuan NATO Unity Protection Act chu an thelu ta he bill hian US Department of Defense Pentagon le Department of State te chu NATO member ram reng blockade occupy annex emo thunei na asset control nan US taxpayer te sum funding man akhap tat donani Trump chuan Greenland hi Washington thunun na om nge turani thule atulani chuan force sipai chakna man hial po a relo thu alo soi to thina hei hian lo thon na sataka siamani Jenny Sahin Democrat Senator chuan he bill hian US mipui sum hi NATO ti chiat nan le kan thu tiam bo chiat nan man a phal lo ti ati chianga Greenland chung changa Trump patong kam hian American National Security ati chiani ati Lisa Murkowski Republican Senator chuan America in achak na le athazat na athian telaka man atum na hi thirap thak takania Congressian dan manga adan nge anga yani ati bok Trump pathung chuan Greenland hi US ta na poimo hleti asoya hetiang hian kan nei don akong olsam in ram siam nai mo akong harsa force mang emo point kan nei don ani atia Trump chuan US in alak lo chuan China emo Russia emo in ala ang ti alau hle a ma se Nordic diplomat te chuan chu do tania an bial vela Russia le China submarine mu tura omlo tian soi thungani Denmark sarkar chuan US in Greenland a be ani chuan NATO atop na turani ang ti in alo vau khan to a Danish Prime Minister Mette Frederiksen le Greenland Prime Minister Jens Frederiksen Nielsen te chuan an sovereignty ramzalen na an humtat tur thuan soyani Jens Frederiksen Nielsen chuan US le Denmark in kara du thanangai ani chuan Denmark kan thangzo Greenland hi zotlai for sale ani lo ti na soi chiang le mipui ril ruwa Paul an lak na chuan Greenland mipui za somriat panga vel borin US noya om hindu lo hleni voin ni lai ni January ni sompali hian Denmark le Greenland ruai tu ta chuan US Secretary of State Marco Rubio le Vice President J.D. Vance te chu Washington a he buaina hi soipui turin an mudona ni zirtop ni hian US lawmaker te delegation pakhat Denmark an kalbokang Trump hian one way or the other we are going to have Greenland and kong point Greenland hi kan nei don ati tlatawangin US Congress hian apoi sa man dan tumin ma an la mekani Trump hian khovel ruai dan tharamang meka Arctic region security le miga make Iran great again te hi thil sang hlak ni ma se ari ruanga chuan America apas saperani turani ti hi ani veve ni Arctic region security Greenland le mel malaka inven na Arctic marchak bial hi khovel lum chho zela wangin vura tuina sa a hei hian longkal na tur kong thar le sum le pai petrol le mineral tam tak amu chuatirani China le Russia laka inven na Trump hian Greenland hi US in a thunun lo chuan China emo Russia in an man khalang ti a hlau hle hei hi Monroe Doctrine thar ti a vua ania America then oma ram om te a hian ram dang an ron in rol a phal lawani Greenland hi missile van himna early warning system atana poimo a US yan muntanga sipai da ai chuan hetiaram hi nei mak hi du zokani mega make Iran great again strategy slogan mega hi Trumpan tun nai January sang hi som hi parukhana ron mangthara atum berchu sarkar thak regime change ani Trump hian Iran mipui ta hna tran puina lo thleng trap atia hei hian sarkar thunun tu te da tha mipui du thlanna sarkar thar athurwal pui tur din atum na ako kani Iran poisa rial hlutna tlaniam to hle a chome man ato boka Trump hian he economy chiat na hi sarkar thak nana man ro poi mo ber pakhatani ti a ria heng thil pani hi Trump wall order Trump khovel thunun dan noya ain zoma raw power chakna Trump hian nei to ram Denmark Greenland awawa chuti rualin Middle East Iran sarkar awbok atum berchu ram danglaka
US hi chak takin ading turani ti hi ni Greenland hi abial Arctic ven himnana du'a Iran hi Middle East thunun nana du bok China le Russia hi heng lai biala thil ti thei ber chu US ani ti hmuti ratumani Trump chuan Greenland a po Iran a po sipai man hi du thlan thei option ani ati ve ve a hei hian ramdanga ama do tu te chu ati thabar hle Trump hian khovel mun sang sanga America first ti thupui mangin ma alameka Greenland alak du chan le Iran sarkar ati chiat du chan hi atopa chuan US khovela thunei na sang ber dominance anei le theina na ni ve ve ni Greenland Prime Minister chuan ami puiten US le Denmark thlan tur ni ta se tuna le helai muna nge hian Denmark an thlan jok tur thua se ni Jens Frederik Nielsen a thucha Denmark Prime Minister nena an thu puan dun na asoi hi US President Donald Trump an Greenland lak atum thu asoi non le nuwa he bial semi autonomous territory ai o hruai tu nena tanga vauna thucha chak ber alani Trump chuan Russia le China laka inven nan US in Greenland hi nei amamo ti asoya White House chuan he clear car hi lean du thuan soirualin tharum mangalak pon poisalo Denmark hinai to member ania Prime Minister Mette Frederiksen chuan sipai tharum man ani chuan Transatlantic Defense Alliance NATO to panga angai thuin awau khan ve boka thole ni tlai lama Nielsen a thu cha chungchang an zo chuan Trump chuan chu chun buaina nia angai dan chu apom puilo kha thil kha ama Nielsen tan buaina lian thamani ang ti na chang ani Greenland hi mi hring cheng an tlem na ber mun ni ma se North America le Arctic inkara a oma wangin missile attack lo thleng theilaka early warning system atan mun poimo takania he biala longtan viltuatana mun rem chang takani bok Trump chuan Greenland chu US security tana poimo hleti asoinon renga fiana engma omlo ma se Russia le China longte mun tina an khat vek ti na soibok US yan tuna po Greenland marlama Pacific Base sipai za chuang permanenin na datoa he mun hi indo pui pahni atang khan US in alo man to ni Denmark ne na anin rem na nuaya US yana du zat zat sipai Greenland a hiana da theyani ma se Trump chuan karkalta a Washington a chanchin bumi te hne na in rem na nuaya man ho lease agreement mai chu atok lo tin US in nei to ni na anei angaya nei to point chu a riat thiam angaya ti Copenhagen a press conference a prediction chuan US lamin an thian nai berlaka norna pom thei rual lo an siam chu na takina soi sela malama chona hau tak jok ala omdon ti asoi bokani Greenland Prime Minister chuan geopolitical crisis an machon mek ti asoya ma se an din mun achian thuwa soi US le Denmark in kara tuna hian thlan tur ni ta se Denmark kan thlangani thil pakhat hi mitin tan achian angaya Greenland hian United States ta ni adu lo Greenland hian United States sarkar ni adu lo Greenland hian United States a telpo adu lo ati makani he thupuan hi Denmark Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen le Greenlandic counterpart Vivian Ten Washington a Vice President J.D. Vance le Secretary of State Marco Rubio te an mu mani khatan siamani Denmark a NATO thurwal puiram dangte European ram lian tele Canada te point Denmark hi thlopin Denmark le Greenland chavin an zom na chungchang hi an rel thayani tin thuchwa an siam ve ve bok heng ram te hian Arctic security konga US ang boka an ngai poimo thu soin ma se hei hi US potelin tlomngai takle in thurwal takin anti turani thuan soya UN charterin ram zalen na sovereignty le ram ri palzut lo angai poimo thuan ta lang bok hedin mun hlom na hi in rin ni kalta Trumpan Venezuela President Nicolas Maduro mantura sipai chakna aman nuwa azwalani Trump hian kumsang hi som pakwa khan he thliar kar hi lei alo tum to a ma se khal turani lo ti channa alo dong to ani tun nai kum tlem te chung hian Greenland a leilung hausakna rare earth mineral uranium le iron tele
thil dang lak chua theina chan sa sang to hle a hei hi climate change wanga vur tui wanga ni mithiam te chuan Greenland a hian oil le gas tam tak a an ring bok ani Iran buaina in zia lam apan tak tak theilowa Trump a chuan tran puina lo thleng thuai don ti in a soi to ni kha ma se eng angin nge tran puina hi pe ka tum a soi lowa ma se tu na hian US military aircraft chevel dang lam tak maya le ta a KC-135 stratotanker pariat chu Hawaii a antruma sang ni som ni panga jun tha a Iran nuclear facility te beina Middle East an pan na lama an chol na masa khani KC-135 ar pani chu Hawaii atangin chimlam an pan mek boka KC-135 airborne tanker som te hian olsam takin airborne jet somru katanga somriat vel fuel an pethayani Washington Naval Station Iverita Israel Air Force KC-46A muk ani bok Washington Iveriti Boeing tana thil siam na mun pui ber pakhatani US Operation Midnight Hammer Lai Khan KC-135 pasari te chu B2 Spirit stealth bomber te fuel pek nan an mangani escorting fighter jet te chu abul naya American base le aircraft carrier atanga thok chuak an ni thungani eng angin nge US jet don riat ni lo ma se tuna an indo na thlawhna vel cheta han mu hian US hian Iran hi ral thuam mangin a beidon nia ngai na alian ta hle ni Iran buaina kalmeka thu thang le zeldin thu atam maya chen khat chuan Iran sipai te hi mipui lama tran antuma sipai singruk chuang mipui lama tang turin anin buat sai ti thom te oma ma se Iran a hian internet a that lo awang tele mipui te thu chiang jok ril hretura chanchin bumi tele press mi shim te lu an phal tat lo awangin tuna hian Iran din mun takhi hriata har sa hlea ma se tuna an din mun mithiam ten an soidan chuan sipai te hi chu tuna hian sarkar lama an la tang het hle ni en an soya Iran sipai din mun tele tun thlenga Iran din mun kan riat thei ang kan tar lang le don ani Iran buaina chungchanga David Gritten le Paul Adams diplomatic correspondent ten anron talan hingai thate ang human rights group pakhat chuan Iran rama van duaina thleng le sarkar van duai pui tu ten zalen na suala norma an nei na laka sarkar sipai ten nat taka mi pui an beina mi sang ni chuang an thi to ni na soya heti lai hian president Trump chuan Iran mi pui hna tran pui na chu alo thleng mek ti na tiam bok US in mat human rights activist news agency HRANA chuan ni som pasari chung khan nor huai hot tu mi sang khat zariat somnga sarkar thurwal pui mi za som thum panga mi mal tlom ngai civilian poi soilo mi pakwa le naupang pakwa an thi thu an nem het to ni Iran sarkar official pakhatin Reuters nena mi sang ni an thi to thua soya ma se thi na thleng hi firfiak te terrorist an ni thu Iran sarkar chuan a soi thungani Trump hi thole ni tlai khan Iran chungchang soi ho na atela thina thleng za chi hi adik tak riat chua atum thua soi bok White House a let le lama chanchin bumi te hna Trump chuan thina thleng hi atam tham hle ti alanga ma se chiang takin kan la khelawani atia azad dik tak a riat thuna atu langin ma kan la ang ti na soi thole ni malam khan Trump chuan atu social platform a Iran thunai tu ten he thina thleng chungchanga hian an thil ti man to tak an pedon ti aziaka mi pui chu nor chunjom zel turina fui bokani nor huai hot tu thana athak takhi atop ma chu Iran sarkar ho tu tenena in biak na zong kat thiat kati to pri tran puina alo thleng mek miga ti na bela miga hi kan soi to thin angin US in hat Iran sarkar do dal tu te thu pui make Iran great again ti na nia Trump hian sipai manga bemo kongdanga malak dan dang te ngai tu meka Iran nena in sum don ton ram to phot ram dang telaka chia tarif za som ni panga asiam to ani henor na hi Iran ram chunga province som thum le pakhata khopui za somriata adar to a Iran poisa lutna tlaniam lutuk le
นี่เตียนข้อสักน้ำมันสร้างลุตุกวางอินทรานี่นอร์มาฮีเรโลเตะสรการทากดังลำพูดนาอินทากะกุมสังขจักวสมสรีปกวาอิสลามิกรีวอลูชันนุลามะสรการทุนในตัวสาขรวยตัวเตตานะฮาร์สัตนาเลียมเบอร์ปักขัตันเมกันี่นอร์มาฮีนิงานีเลียมตาขานานาสจวละสรการทุนในตัวเตจวนนัตตะกินนันเบียให้มีรัวเฮียนอินเทอร์เน็ตเละอินเบียกปอนะมันรัวเต็นติดต่อเวกบกันี่ HRANA จวนโทเลนิดหลายคันตัวชุงบวยนาเฮียนมีสังหิปทุมันที่ทูเนมเฮตินที่นัดแข่งดังจัดสริสมสริปกัวปออันลัฟินฟิอาเมกที่อันโซยา HRANA Deputy Director Skylar Thompson จวนอันฟิลให้เละมิดที่จะที่อัตเลมซอง Conservative ซอกสอยนี่อินกาลาเซียตีอิน Associated Press เนี่ยนะโซยานี่นอร์เวย์อินฮัด Iran Human Rights IHR Group เวทุงจวนมีจัดสริสมทุ่มปลีอันที่ทวนเนมเฮตาอันหูตูมามุดอามิรีมกัดมจวนเฮติซาทีรัมชุงะ province จัดเวอายตเลมเละดัมโดยินจัดสมอายตเลมมาตรังเขียตันียมีสังตัมตักอันที่อรินอมานีอติรอยตัดจวนสรการออฟฟิเชียลประคัดมิดที่จัดสังนิเวลสอยตูขานอากิมจังอินอสอยเหลาติอัตาลังะมาเซนอร์หวยหดตูเตเละสิไปแต่ที่นับเพนาเฮียนฟิร์ฟิกแต่อนมที่อสอยนี่อิรานาเฮียนสรการินมีปุยลุงออยโลอเบเลตนะอันนัดดานจูรวงดานะมุนจังอินอลัง BBC เละจันจินบูดังเตรำดังจังอารีพอร์ตแต่ตัวลุพัลอันนี้ลววางอินมิดที่จะตักเรียตาฮาร์สัตเลอะมาเซปที่อันเนียอินเทอร์เน็ตวิดีโอประคัดลวดาราชวนเตรานาการิจัก forensic center มีปุยเต็นอันซุงเตรวงอันจงไลมุอันนี้ BBC ชวนจุดตัดชวนรวงจะสมเรียดเวลอันเชียร์เทียนี่พอตันเนียวิดีโอดังเราชัวกับปอรวงสมงาเวลอาลับมุเทบกกันเชียนประคัดชวนอันเอารวงจงเงินการิจักอักละอัตตอร์นปออัตเหงหิลเฮียลานิตีนมีประคัดชวนอัศยสดาตบัดนาเจียบัดเละสตาร์ขันเวงอาเตจวนรวงอันดาคอมจูอาวุมทูร์ไม่นี่อินัสอยสรการสิไปเต็นนัดตะกะอันเบดานฮีอาจะเวปออิเทียมละวังตีนทิลเชียงตูประคัดชวน BBC เปอร์เซียนเนนะมีปุยเทียนตัมเจียอสอยนี่แต่รันขบุยดำโดยอินเตปอเลียมเละรวงแข่งตับลุตุกวางะอันบวยเละถูกเรียตันิบกลอนดอนากันสารลำเทียม oncologist professor Saram Kordasti chuan BBC เนนะแต่รนะทอปุยประคัดเนนะจังอัทุดอนนุนเบระดำโดอินตำโซคีอินโดนะมุนอังไม่ยันี่ดำโดอินปันรดังบากะที่เซนบลัดกันตัดชำเลนิตีนะสวยดำโดอินปันิปัทุมเวลจังด็อกเตอร์ดังเตปวินเลียมเละที่ตั้มตักอันเอ็นกอลทวนสวยบกกัสเปียนซีบุลารัสคูอัจเจงประคัดชวนอันขบุยจูอันเมลอดังลำเวกต่อทูเละขมุนตินะกางไม่ชวกบุตรอมทัวสวยนี่พอตันนิจานคาน US Defense Official แต่ชวน CBS News เนนะทรัมป์เนนะอิรันเบลเลดดานตูทุรอนจิรังรังมิสไซล์เบเต Cyber Operation เละริลรุดเนนักงาเบดานตูเตแค่นั้นทวนสวยเฮมิรัวลเฮียนอิรัน Foreign Minister Abbas Araghchi ชวนอัลจาซีราเนนะอิรันจูอินเบียกนะdiplomasi atana in pe renga ma se kong danga tan po a in pe ti asoya USian mana aloti to thin sipai chakna man adu ani point kan in pe ati jun tha khan USian Iran le Israel in kara ni som pani chung in dawna thlenga Iran nuclear facility poimo mun tam tak alo kap to ni kha Araghchi chuan sarkar chuan nor khoi hot tu te biak atum thua soya rampona tanga fir fiak pol train sarual te norna an lo in rol ve awanga mala an ni thua soibok he thu hi Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thu cha ne na in mil takani UK Foreign Secretary David Cooper point tholeni khan Iran ambassador kawa Iran sipaiten nor khoi hot tu te an tha dan nun rong tak chung changa an du lo na ain tirani UN Human Rights Chief Volker Turk point Iran thu nei tu te chu ralmuang takanor nei tu te laka tharum man ban san kal turin na nge na nor khoi hot tu te fir fiak tia ming wa hi
tharum man na na chuan lam tling lo ani thu le ko ta thu boi rang taka kalpuya rem na ta na thina death penalty man tum na hi angai tuam le ti asoyani HRANA soidanin buaina chua chung hian mi sing khat sang ruk za sari somriat chuang manan ni to a karkal ta ni nga ni aman tlangwal kum som hi le paruk mi chu kotin thitura hremna apengal ti hriatania achung tele Kurdish Human Rights Group hengo chuan ni lai ni hian an khai hlum don ni an soyani kot hian ni chung lekin thutluk na asiama arang em ani sarkar hian mipui ti thainan kong tin reng athiam ang mangani tin hengo a oyar sekhi chuan a soyani tram chuan CBS ne na Iran sarkarin nor kwai hot tu te an khai hlum ani chuan US chuan ma lian tak le na tak ala don ti asoi hemirwal hian worker tark chuan internet hunzom le ngal turin angen boka net blocks soidanin internet hidar karja somni chuang block ani to teran bula cheng pakhat Starlink satellite internet mang thei chuan muntina checkpoint a thule sipai tan lir theile mobile phone te an lak saka an endik thin thua soi norna video thar mu tur aum le nual to a arak tapris urmia le korama bata te norna alana sa le a korama bata phei chuan silai ri riat tur oma mipui chuan dictator thina thleng ro se ayatollah Khamenei an soina ni in sarkar masalal reza sa itharau muangin choro se ti tein an awrualani Irana hian ramdang anin rol lova mipuin sarkar paitlak theinan chuan sipai te hian mipuian thlopangai ti hi mithiam te soidana nia ma se tun din huna chuan sipai te hi sarkar lama an latang thlatani IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps hian mipui lama tan tumna emo sarkar laka vuina emo an nei mel ri lo khop IRGC le sarkar in zomna IRGC hi sipai pangai artist laka sang Iran fuai tu sang ber supreme leader ven himna le Islamic Revolution vongnung tura dinani fuai tu sang ber laka an rinom IRGC hi supreme leader ayatollah Ali Khamenei thupek moya oman nia sarkar thupek ain an fuai tu sang ber thu hi an zom zok thinani thunei na le sumle pai chungchanga Iran ram economy a hian IRGC hian mun poimo takan lua damdoin construction le energy sectora sumdon na lian tak tak an neya sarkar hi atuk chiat chuan an sumdon na le thunei na hi a chhevek don ti an hrechiang le ani mipui laka an che dan ton hnai a mipui lung oilo na protest rang chuaka khan IRGC hian mipui lam ain sarkar thlop na le mipui nortom na lama ma an lana sajok thinani basis force IRGC noya basis volunteer force te hi mipui nortom na le protest hubbe na konga sarkar man ruwa beranni an thuvon ideology hi sarkar le sakwana von himtlatani awangin mipui nor awanga sarkar thak tumna hi an thloparin om lo hle sipai pangai artist nen andang lamna Iran hian sipai hlom ni an neya artist regular army ram riveng tu le ram ven himna na thokan nia hemi te hi chu mipui lama an tang ve deuh thei turangai an le thin IRGC sarkar le huai tu sang ber veng tu an nia hemi te ero hi chu sarkar thop ru tak kan ni thung tundin hmuna chuan IRGC hian mipui lam tantumna an nei mel lova sarkar le an huai tu sang ber ven him hi an thu pui ber alaniri Iran hi Middle East a chuan sipai nei that le ral thuam nei hnem lama chuan achung nung polan ni Iran hian Middle East a missile arsenal lian ber le changkang ber pola neya tun hnaya hypersonic missile thlona pangai aya chak fe an nei thu te po an puang hialani khovel huapin Iran drone te hi an lar hle sahid drone te hi mantlom si na thok thasian nia wangin Russia le Ukraine indo na pon mangna sa hle proxy warfare IRGC noya quad force te hian rampon Lebanona Hezbollah Yemena Houthis le Iraka militia rang thununin Iran ta na thok tur ral thuam le sipai in rel bol na an kalkual puina sa hle Iran ram chung hi ari ruanga khingbai hle a heng hi a chan chu ni economy ta chia
US le khothang ram ten sanction remna an pek na satawangin an poisa rial hlutna niam hle a thil mana to hle bok hei hian mipui nol pui ati beidong hle a thalai te lung oilo na Iran mipui tamzok hi thalai khovel changkang khir thiam takan ni veka sa kho huai tu ten khau taka an thunun na social restriction hi an ning to hle Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hi a upat to wangin a mun lua tu tur chungchang hian ram chunga in be na ruk le in rin ton lo na a thlen na sa le IRGC le sipai pangai artisin kar heng sipai hlom ni te hi anin mil lo fauchin IRGC hian sum le pa yan nga a ral thuam changkang ber an kola sarkar thuruk an threnem zok artist an ni hi chu ram riveng tu budget po IRGC ai nan mutlem zoka mipui riat thiam na po an nga zok ma thin Iran sarkar hian an melma Israel le US laka an ram ven himnan an sipai chak na hi an manga ma se an ram chunga mipui lung oilo na thleng hi an lau thom ber ani thung Iran sipai hlom ni artist le IRGC sipa te inkar hi athuk le a khove ram dang te na khai kin chuan thil dang lam takani engwanga sipai pol pani omngen ni artist the regular army sipai pangai umsang khazakwa somsari pakwa revolution ma a sa sarkar laya lowam sa anni IRGC the revolutionary guard umsang khazakwa somsari pakwa revolution nuwa Ayatollah Khamenei an adinania achan ber chu sa khowai tu te khan sipai pangai artist kha sa thop tu an ni thina wangin an rin hlel wangani revolution ven himnan le kup sipain sarkar thak an tumna laka in venan IRGC hi an din tani an bo phurna danglamna an pathi hian ram ven himna na thok ma se an thupuyero adang artist ram ven himle pon lam mel malaka Iran sovereignty ram zalen na ven hi an na berani sipai professional tak politics sa enroll lo turanga yan ni IRGC Islamic system le revolution von him hi an na berania hei hian ram chung lung oilo na protest hubbele rampon lama Iran thunei na zau proxy warfare te ahuama sarkar laka anrin om hle helai hi anit net na lai ber pakhatania thunei na le sum le pai powaren economy hi budget le ral thuama IRGC hian budget an munem zoka missile le drone technology changkang ber te hi an thunun ani artisero chuan ral thuam hlui deuh teng le aircraft an mangthunga IRGC hi business empire lian takan nia Iran ram chung construction oil le gas le telecommunication a thunei nana satak kan neya artisero hi chu sipai hlo mutop an ni thungani in beina le in rinton lo na rivalry hlo le ham that na IRGC sipai officer te hian artist officer te ain hlo an ham that na benefit an muthazoka hei hian artist lama lungoi lo na siam fochin sarkar hian RTC aring to thot lova chu wangin IRGC hi counter weight tatan amang rengani man deuh khan artist le IRGC hi finkhom mai tur ti rotna auma ma se supreme leader in sarkar ven himna atana thalo ati awangin apom lovani RTC ramveng tu national defense ania IRGC hi sarkar le sakhwai tu te veng tu regime protection anni hei wang hian sarkar lakam mipui an hel hian IRGC chu sarkar laba an tran tak lain artist ro chuan mipui laka chet lak an hre hle thinani tun nai January ni som atanga som pani sang hi som hi paruk chanchin thara khan IRGC revolutionary guard chunga hian mipui laka silai met puak tura thupek an don chu zom thle zom du lo officer tlema zong anom ti report a oma IRGC intelligence lampoin an sipai zinga an na ban san tum anom le om lo an en fia mek thuan soi hialani sipai pangai artist hi mipui lama an tangem ti hi thilriat chakom takani china artist hi sarkar hian mipui nor tomnan man atum ve fo china ma se artist hian sarkar thupek zomin
ram himna kan vongang tima se mipui laka ral thuam tak tak heavy weaponry manero andu lawani artist hian an ideology a chuan regime sarkar veng tu aya ram le mipui veng tu ni an thlang jok tang puya chu wangin mipui na in ma chon chu an khe le turanga yani sarkar hian an sipai zinga mipui lama tantum an omang ti hi an hlau hle a chu wangin ruai turin om ber ber khamini supreme leader hian IRGC te hi aring zoka artist le police te ero hi chu mipui lama an tlan chiat defect a hlau hle thung Iran sarkar hian an sipai pa ngai te arin tok lawa wangin sako achil ideological force basis le regional shiit militia te chu mipui hu be nan an mangla sa jok ba ani tundin huna chuan sipai hlom lian tak mipui lama tang emo sarkar laka helna ku pemo ala thleng lawa ba se sipai individual soldier zinga mipui ka rele nakal san nero anom zeu zeu to thungani mipui lama tran hi an ril ruwa omviau ma se IRGC thunai na le semna akhau ema wangin langtlang takle chiang takin mipui lama an latang amri lawani sarkar hian an sipai zinga split in than aum lo nan thei top an suwa mekani athui de ulek to na yin usi te la rin omana Iran boina chungchanga je khingai thak chunjom vele lok teang taman Iran mipui a fuipor Iran dau turin anin pe norna lo nei zero nang ma ni tranpuina tura local meke Donald Trump US President Donald Trump chuan nimin khan Iran palai te na remna zonga inbiak na tur ti to pani thu puangin Iranian mipui an sarkar la kalungoi lo December ni somni le pariata tanga khopui rang pung khoma lungoi lo na le norna lantir tu te chu fui porin norna local pui zero nang mani tranpuina tura local me ke tin truth social aron ziak kuawa remna zonga inbiak na tura thil ruaman ati to pani ati President Trump hian Iran hi akhoi noi mai turangai animek German Chancellor Friedrich Merz chuan Iran rorel tu te chu an hun top ni final days chiarme kani tin Iran sarkar chu an mipui lungoi lovanor na nei mup te chunga zangai turin le tharum thona nei lo turin a phut US State Department chuan Iran rama American omtele US tho pui thian tha te chu rang taka inthiar filima in saseng turin riat tirna chu ngalani Turkey le Armenia rama tlan lut turin atia Britain Germany France Italy ram te chuan Iran boruak uluk takin an thlireng ti soin an rama Iran ambassador te chu kovin mipui lungoi lo te tharum manga beilet na an du lo ti an hril AP News chuan December ni somni le pariata tangin mipui lungoi lo norna chu tharum manga chan le tania mi sang ni zanga som sari pakhatan thito a mi sing khat sang riat le za chuang mana soi sakan ni tin Iran sipai police po som kwa pasari en an thi pha to ati tunlai Iran ram chu an buai mup pani bermai kumsang khajakwa som sari pakwa a Islamic Revolution thlen nuwa Iran tual chunga buaina na saber ti ani USian Iran hi avel mai don nge vaupung na zet le paro rang na tak President Trump hian vau dai tumin ahan hukum dur ri ariat lo then khat chuan Trump hian athu soi chu ti mai zela gameplay arani lova asoi angin atipop zela Iran hi abe nge yan ring chuti rualin Gulf tuipuile Middle East US indo long lianphur USS Gerald R. Ford le USS Nimitz-Hero US West Coast lama Venezuela Colombia le Cuba zimto turin an fe chuak dai ria chuti main USian Iran abe ri lawangan tibok USian Middle East lama sipai tamtak US CENTCOM Central Command noya raldo mi sipai singli chuanga da sarenga chung ho te chuan Iran chu leilama an lu chil boot on the ground in Iran sarkar an pai tha ang ti hriatani lo military analyst than khat chuan USian Israel nen tang dunin Iran hi an beiron an ring thung Israel and thatu Mossad wisathiam le US spy CIA te chu Iran a hian aruka tual chai mekin Iran Muslim hardliner ruai
Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kum somriat paruk thunai na chu pai thlak ngai tumin malak na an nei me kani Iran chuan US le Israel ten an bei vai chuan Middle East a US military base le Israel ram chu long range missile mangin an kam ngal don ti puangin indo kan chawani lo ma se kan se pui ruwa tuar big don lo tin an vaulet Iran chuan thu chua siamin an national TV a Iran ram chunga buaina ommeka abul tumtu pakhat na chu Donald Trump mania pahni na chu Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ani tin thu chua an siam Israel chuan Iran boruak uluk taka an thireng thu sain an in rol lo thu le Iran rorel tu te dik lo wangani anti President chuan thu sociala Iran ram mangai tu te u nor na huai hot zel ro u ran puina tura local meke tina ziak December ni som hi le pariat khan Iran mipui te chu an rama thil man sang chholu tuk du lavin sarkar laka lungoi lo na le nok na huai hotin khopui sang sanga kong an zo mup mupa chung ho chu Iran sarkarin khau tak main me mi atuma tharum mangin na beileta US President Trumpan mipui lungoi lo te thawang havin mipui poi soi lo te tha na chu en liam mai mai ani don lo US sipai ta chuan chengrang kawin mipui veng him turin an kal don ani alo ti to a tuna Trump hian Iran din mun chu US National Security Council nena intelligence report le military analysis dante an ngai thato a Iran boruak chu uluk takin an clear ho to a Trump point a Vice President JD Vance le Secretary of State le National Security Council ni mek Marco Rubio le US Middle East Special Envoy Witkoff te kuta ada White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan President Trump chuan thutluk na siamang boruak thi thlai rengani ati Trump chu media hoten an kom trumin Irana poi soi lo nun na chan an tam lu tuk ta a changin tlem te an ni an tia a changin tam tak an ni an ti boka Iran official ten poi soi lo nun na an lak na tam tak chu ti to patrula tual that tu te le pung khom be tu te chuan aman sang tak an penge yang ati US based rights group HRANA te chuan hi sang hi pathum zinga sang khazariat somnga te chu protester an nia singkhat sang rukza sari somriat pali te chu man nuwa na sataka soi sakan ni ati amit siet Iran ani Iran ambassador to UN chuan US President Trump chu buaina tipun lun tu akai kuang berani mipui te afui porani ti in le khai na khil Russia le China chuan US chet dan soi selin miram chunga inrola anpu Russia phei chuan US chet dan chu Middle East le international security ti der thonga timuan omlo tu ani tin enroll thuk lo turin adu ti akhil Iran Foreign Minister Abbas Araqchi le US Special Envoy Steve Witkoff te chuan indo na pumpel dan tur dapin online do reng ti soin Abbas Araqchi chuan US in du dan asoi te chu Iran Security Council in uluk zokin at thirang tin US in aron beitani point nikuma minron beito a thilom dan chu an reto alom tin an lo dole tur thule na satakin Middle East rama US military base tele Israel ram tele US tho pui ram te kut an thak ve ngal don ani ti asoi US President Trump chuan CBS News nena thutluk na ka siam chuan aso khok chu ana hle don tin engtin nge ma alak donero asoi fi alo Trump pa kut thak chu anangain thing bodeu hok a thok theile ruma chiao vong phana tur ani nge donin alang mipui vau zam nan ti thai nan khai hlumani don Iran mipui ta chu President Trump pa ngai changin an lo in fui por thiam boxi an pong por ve tual ni alang khopui rang ranga sarkar lai du lo kong zo an tam hle chuti rualin teran khopui apo sarkar thlop tu te an pung khom chiam ve tho bok Iran chuan mipui ti thaya vau dai nan tlangwal fardis khwa om Erfan Sultanic kumsam hi paruk Iranian Kurdish chu kongzo vela atel wangin karas khwa manin mipui hua khai hlum turin thutluk na siama an puang dar chuai mai ani Erfan Sultanic khai hlum tur hian Norway based rights group chuan achung te khilin Iran sarkar thutluk na chu
ti to pani ti in voin ni lai ni ya ti hlum tura ti ani Reuters news ero chuan hetiang thuthang hi fin fiat thei ri lawani ati thung Iran sarkar hian ninga chung chu anrama telephone le internet ati top to a Iran ram chung thil thleng dik tak ria ta har sa le ni antia chuti rualin US Defense Secretary Pickett chat le Elon Musk te in muin antu soidunero puan vek alani lova ma se khovel pa hau saber Elon Musk yan a satellite mangin Starlink internet chu free turin Irana aman thei dona soyani Starlink thil le man ro then khat chu Iran ram chunga lo man nualani antibok ram chuan Iran chu khuakhir atum le angai inin Iran nena insum don ton na thil nei tu ram matangin chia tarif za somni pangalak turin atia Russia China Turkey le UAE ram te chuan antuar le turanga yani ram hian Islamic hardliner supreme leader Ayatollah Ali Khamenei ka ihruai hi pai thata se Irana moderate Muslim hoten ro relna anchang theyangem ti chiang lova kumsang khajakwa somsari pakwa Islamic revolution omtruma an pai thak Iran lal sa of Iran lal fapa Reza Pahlavi chu tuna US aral tlanin ani hi huai tu ni turin mipui ten an pom theyangem ti chiang lo Trumpa special envoy Steve Witkoff le Reza Pahlavi te hi anin beton rengani kumsang khajakwa somsari pakwa Islamic revolution lawam khan hardliner supreme leader Ayatollah Ruhollah Khamenei khan Muslim dan khermei sharia theocracy chu ahman luitiang ngala khothang nun ang maya Persia mipui zalen nun chu bom to takhung ang mai anlo ni le ta ni tuna spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei kumsamriat le paruk kai hruai sarkar chu US le waisram ten an soi selfawa nikuma US le Israel chuan Iran nuclear plant then khat chu bom chenwalin Iran chuan oil anga wangin US EU du dan angin UN rekna tuar bok thin ma se Iran hi atu chemai bik lawani Iran economy hi kumsang ni som pariata tang khan UN rekna wangin a chle a inrem na an nei nuwa Trumpa aron lal non le khan September sang ni som ni panga atangin rek le rem non le nin Israel nen ni som pani zat anin do khan klemin athapui then khat cha ani awangin athuan opha dewa ma se oil nga aram le ma khosa nga tangaram ro pui le hausa aloni ve to wangin atlu chemai bik lawani teran khopuya Iran sarkar thlop tu mipui nuai tel pungkhom te chuan US le Israel flag te halin America thiro se Israel thiro se pathian ala melma thiro se ti ten an awrwal dualani US in Iran abeidan tura chiang ri lova then khat chuan US military central command US CENTCOM chu chet lak dan tur le ral rel dan tur ruam manin an phusatan na satoa US military base somna Qatar Bahrain Iraq UAE Oman Saudi Arabia le UK military base Cyprus Kuprat Hiarkara akrotisa te chu USian apmang tangkain chung munatang chuan fighter jet thachi F-35 F-22 Raptor B-2 bomber velin Iran hi abei anring tuna hian US military chuan Qatar rama IUD air base indo thlawhna van boruaka atui thun sak thei oil tanker plane a chop nai mek Trump admin chuan tun naya Muslim Brotherhood Polian zat khovelam Muslim hote pui thin tu le Paul chak le hausatak Turkey Jordan le Lebanon rama omte chu firfiak terrorist in dan pona nolin US vela sum an khonin an tuak thei don to lova tin an sum chevel po khoi chet athal don to lawani